non press meet tumulong kido bangke niltum autonomous demand party committee GS lo CM da barim lo Jotson Bedu lo lapen vice president lo EM barim sono singterang lo lapen apu bangke Sonjoy Kiling assistant secretary lo lapen nidige public city secretary niltum si press meet along bangke dulu lapen ale tuman ke hanang ko bangke lahen lo non very recently Election Commission of India to Parliamentary lapen Assembly consensus ala bangso delimitation exercise non padubom lo bangso proses solibom lo lasi la bangso draft proposal la tum paklang lo lapen draft proposal paklang liang ku ta nelitum ASC party tum ke memorandum pidulo nelitum kar I hormu nelitum pulo kaddo ko be sit cricket thom MLA sit papat nangla kedubom ta phodulo he Karbi Anglong lapen di Mahasa Pangrumpet stanon sit cricket hom papat nang lapulo lapen MP sit tamene litum punon isia sit ke dulo lapen ke non hini papat nang katto ko be ke thom kimia ban Pangrumpet asalam punlo seta draft proposal ahut langso bang reflect fed klang klet na kaprek se klang rong nilitum nengkang sam se cepak klang lo halata pen ke non pinia press meet nang ke hang thua bang ke labangso delimitation exercise ahut Election Commission of India tungki claim pona bangke Karbi Anglong along le Plain District along palut poncok dakne le tum pini lasi memorandum ki piji ban kama thalo pidam telang le tum non alom so PDC office dampo DC a true pensi emitsa Home Minister pandani le tum memorandum pipo lapen Assam Chief Minister Dr. Hemanto Biswa Sarma panda pipo pulo lapen nakehai Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council panda nelitum alu palepo lapen Election Commission of India panda nelitum alu palepo se dak neli detail ame wona neli pori helo seta nelitum ki puyi lahelo non memorandum long nelitum ki jong pon magi isia lama bangke Article 332 lapen 330 ateng India Constitution lang sort teng sing delimitation exercise bangke claim pon ji athe nona bangke latum ki claim pon bangke Election Commission of India tumi claim pon bangke long nelitum study at elang sata non an nelitum long trainer cap at polling station long by thalang so Kita tang by thalang so 20 LA labang so andara a polling station lo ke Karbi Anglong along lelo laba Plain District Assembly segment along pontet paklu pontet number 1 Amgori LP School, number 2 Amgori LP School, number 3 Amgori LP School, number 10 Pipor Gaon LP School lahai bangke by thalang so LA under pen non bangke 61 Roha SC si ponter lapen Mahajan Tibung LP School, Bhoksong High School, Jarthang Nala LP School by thalang so LA andar lo lata labangta 61 Roha LSC long ponter lapen Tarchen LP School, Tumprop LP School laksa polling station bangta nona bangke 63 Hojai LSC long ponter lapen Punya ME School right wing Bor Anglong LP School, Doloni LP School, Inghin Nabi LP School, Punja ME School, left wing, Konok Ronghang LP School, Edenbari LP School, a polling station. Labangta, Baithalang so LA Andarlo, 20 LA Andarlo, Nona Banke, 63 Hojai along Ponte. Nilitum draft proposal along, detailed study along Caprega consensus along the Koktai Bene. Seta non lahai long abangke parlu pondet lu non ateng abangke gaun panchayat pa aro kompensi la tum parlu lahe nasi langso farman se nelitum pini lahai Home Minister kan Chenglok Election Commission of India Assam Chief Minister la pena kahai Tuliram Ronghang fan memorandum ki PMI siap trupen sing nelitum kecil lo so France press briefing ia pasunang litum pandang hang lo nasi detail bangke non nelitum ASC GS alang lila no tempat patan lah pilih. Sejurpo tuan curolo kadon da pilo
Adak jasa meralam the bangke ding uji ni ye wala protest tap pichi hek pen kan ye je bangke non election commission atum pen asamalong MLA homosti ke thak thu pupu ga pasalam thu pula so draft pun non bang draft isi na pe klang lo nason helo de ke salam pulo hala so teng bangke ASDC Padahal tum kena rap KSA KNC kado bini tum pena ahin bangke lake kroy tek ka upos lo lake hala bang kroy tek ke kroy tek bangke ke kroy tek lam thege Karbianglong batai ni ahoy salam lo batai si banga 1951 like Chengsi lo Karbianglong Mikir Pahar Jila pu Mikir Hills District pu salam lepas so bangke 1951 Apena pinang barang tulo 1975 anikan hala bangke aja ka area non butlang so ke dai karbi ong muchot karbi ba tribal ong muchot pula so arong anu bangke karbi ang long no pidun erlo asib emelo motu da salam lo pen meghala autonomous state chiplang dep na bangke MP homosita nang po busi dak MP homosita salam no dan hala ana bang ke autonomous district ar lusi kido ana rong si pensip MP homosi si lapen MLA homosi bang ke kula so salam tulo dak phi salam no non ke kem so bang Assam government tong chok chilo ne election commission to chok chilo ne te Assam government bang ke nada election commission ta methanga missionary ke do ye posit Assam state government of Hansi Chikipo. Nasi dake state government official tu phan bang se engage po nason le claim on pulo mat non ke claim bang ke autonomous district pulo itum Karbi Anglong West Karbi Anglong ke autonomous district. Lasa autonomous district arlo arong si mupen ningiel lo itu propaganda secretary pen dak memorandum long dolo je haroha ha hujai hajagirut lahaya non ke salam tu ala la so a conscience long si tak ap arong tu ma pan pone hap transfer pone tasila ka bangke mulitun la kipunai gali Indian constitution masih la ke chok chi pu lake Indian constitution article 332 hadak section 5 ada long si pulo autonomous district arlo constituency anu bangke lake kodak mala so MLA constituency ke do hala ke autonomous district arlo ke do arong tum si do chodi number 2 bangke autonomous district antan MLA homosti tumulong bangke autonomous district arlo arong tum bangke hada ke ponong le lake clearly si Article 332 along tok bemelu. Tan nono bang ke hala sobang violated. Arkan pet. Nason sinil tundak teklong lu. Na draft along. Asip tak mupen memorandum ki pige bang pri bansi ki pilo bang pri mane office long pri lu. Indian Home Minister, bang Assam Chief Minister, Karbi Anglong CM ke hai apena sa hala election commission pan si hala alang tu mangga tuning ria bangga lang tu penga di mana bangga cela laso bang correctioni Karbi Anglong along le ke echetta isierong ta roha hujai ta ho ha borhampur ta ho hadak ta ho son ta ho pu along kapre along ha kapre contiguous Karbi Anglong me chiti bokhat general district along MLA constituency long pon pedat naik non isialam borhampur men ka chete bok dolo Karbi Anglong e che dailo kolia border plasong thak adak ta dolo memorandum long lapan ke tok duni delo seta isi ke tok bangke ni tumla puelo ke ning yethi ba bangke article 332 hala bang so rona bangke hong bidhan constitution rona pot hala bangke India government ta kroisi nangpo Assam government ta kroina po election commission ta kroina po hala hello ni tume hin pen non ki pudunya bangke apen
Sonila ni lidang ni yang tu bangga penang tungga ni orang cipilu bom ablo konsensi nang parlo hang hepin ben sige long tang ja tang han tang sige la sa bom ga mana thang study de pin man si chok na chok chelo ne study de pin man si ka draft or lang final ka lilang sita bom ga batundu ta dak ni tungi pudam ye bangga SDC pen ki pudam ye bangga election commission pen le pram pen assam government pen nang tum han consensi ni lo de nang tum han consensi thom lo de nang tum ge si lo de pram le ge pugali notification ki pia bangga nang tum opinion nang ki pin nang tum delimitation ka kam claim ni amala so delimitation ke claim lo mo ka nang tum to opinion nang ki pin nang pilo claim nahi Karbi Anglong pen bangga West Karbi Anglong pen bangla so autonomous district autonomous council ar lo pen arata tumang bong bangga nilitum SDC pen si pichot hada ke thom nahi hada ke phi nahi hada ke hini nahi la son se nilitum piduna bothalang so existing bothalang so sidalong phi salam na po la son se tum tok lo memorandum lo kimi ke thom ha kimi ke thom apani si pela salam thaksip dak di phu bang da non dolo isi dak ke thom nang ba nang po haro gharata no isi dolo hada hini ba nang po buka jan da isi dolo hini nang ba nang po hala so diman bang akaprek asong akaprek party tum pipire hala hello dak mana ka biang long pen ke chok che bang ke diman pinai hadak pen ke bang ke nang tum hala palo ahoyle nang ni thar no puli dege halada number 3 pu ye bang mane ohom sarkar hok election commission hok mane without increasing total seats hetu local delimitation kora to thik nohoy ek hobistai thakibo নবরায় তো 126টাই থাকিব নবরায় সিট নবরায় তেতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো কি কিয় ডিলিমিটেশন কৰিব লাগে মিনিং নাই মিনিংলেস এক্সারসাইজ হেতু ইলেকশন কমিশনে হেতু কৰিব নালাগিছিল অহম গভৰ্ণমেণ্টেও মানিব নালাগিছিল হেতু কৰিবই নালাগে যদি সিট নবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডিলিমিটেশন কৰা লাভ নাই যদি কৰি ব্লক কিটা যদি ব্লক এতিয়া ব্লক হিচাপে হয়তো নহয় ব্লক ফৰ এক্সাম্পল বৈথলা অঞ্চলত একটা ঠাইত দুইটা কৰিলে বুলি ক'লে ড্ৰাফটত তাত দুইটা ব্লক আছে দুইটা মানে চাৰিটা ব্লক আছে West Karbi Anglong 4টা ব্লক আছে তাত চিনথং আমৰি সোচেং ৰংখাং 4টা ব্লক আছে 4টা ব্লক আছে এটা চিনথং আৰু আমৰি হেতু সমষ্টি ঠিক কৰোতে ৰংখাং আৰু আমৰি সমষ্টি ঠিক কৰোতে হে ব্লক বিলাক ঠিক ঠাক কৰা নাই সমষ্টি কে ঠিক ঠাক কৰিলে সমষ্টি ফক বলো তা ব্লক বাংকে পুপুচিলু চাই বলতে লাগা মিনিং হবলো নাসিব আমি অমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা আমাৰ ইয়াত মাননীয় CEM ডক্টৰ তুলিৰাম দা ডাঙৰীয়া তাৰপিছত ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন বিভাগীয়সকলক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে এক নম্বৰটো আমাৰ ডিমাণ্ডটো হ'ল কাৰ্বি আংলঙৰ গাঁওবিলাক যিটো অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত থকা গাঁওসমূহ অন্য ঠাইত লৈ যাব নালাগে এই ৰহা বোলে হুজাই বোলে এইটো ঠিক নহয় সেইটো আমি নকলেও এই চৰকাৰে বুজিব লাগে এক নম্বৰ ডিমাণ্ড কাৰণ 1985 বৈথলাংশ সমষ্টিৰ
ভোটাৰ আছিলে তেতিয়া 60,000 এতিয়া 2 লাখ বেছি হৈছে 60,000 যদি এটা সমষ্টি তেতিয়া কৰিব পালে 50-60,000 ভোটাৰ লৈ পেলাই যদি এটা সমষ্টি কৰিব পাৰে এতিয়া 2 লাখ ওপৰ হৈছে ইয়াত 4টা কৰিব পাৰে 4টা উনো লাগি হালা সব বেছি চিলি তুমি কনিং জি सोनिया बंगे लासो सोनिया बेसिस बंगे सोनिया जुक्ति बंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हिल एरियास होला प्लेन लम पेन पंगबार के जप्लाम लगे प्लेन डिस्ट्रिक्ट और जीतु एमएलए होमस्ती पॉपुलेशन बा भोटार हे मते यात तुलना करिल নহব यात हिल एरियास মানুহ কম হ'ব পাৰে তে এলেকাটো ডাঙৰ ৰাস্তা ঘাট নাই বহুত অসুবিধা আছে সেইকাৰণে ইয়াত সৰু সৰু সমষ্টি গঠন কৰিব লাগে ঠিক কৰিব লাগে সেই মতে আমি 4টা বৈঠলাংশ এটা জায়গাত 4টা দাবী জনাইছিলোঁ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ লালা ইছলাম লাপেন লাজ বাঙালি পুজে বাঙে লাভ ফাৰুইছে কৰা থ্ৰক পেন্সি সমষ্টি লিমিটেশন ই পুতে হেতু ঠিক নহয় আমাক 4টা দিলেতো বেলেগত নাপাবতো বেলেগত নাপাব তেখেতসকলে হুলস্থুল কৰিব আন্দোলন কৰিব তে কি লাভ আছে আলটিমেটলি এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নোৱাৰিব ৰাইজে যদি নামানিলে এতিয়া মানে 23টা সমষ্টি নাইকিয়া কৰিলে এক্সিস্টিং 23টা সমষ্টি নাইকিয়া কৰিলে হেতু মানে কোন দেশৰ কথা বঢ়াই দিয়ক নহলে এক্সিস্টিং যেটো আছে জি সিস্টেম আছে সেইটো কৰি দিও সেইটো আমাৰ দাবী হালাইলে নি তুমি কি পবংকে লা বংকে নাং ফারুই সরাই কো থক দিন সি পেদোয়ার জি প্লতে লাগে ডিলিমিটেশন তো আইতা আংনি নাপেন ফারুই সরাই কো থক পেন পে বাত পপ্লতে নি তুম হা বসলাং সো মস্তি লং ফ্লিনা পিনো ডিফুটা ফ্লিনা পিনো বুকাজান কে থম না পিনো আর ঘাট তাকে থম না পিনো pe barang po di mahasal la sonda hadak tapi barang po hadak ta philo mutlang so ko son ma hadak ta la son da pen mp ta la son thaklo mp abang ta jonsi delimitation po plote netu aban ke thom na pina po dak karbiang long west karbiang long di mahasal kala ka reserve sil lo po la so teng se hill areas autonomous district lo po hadake population bang ke lang le dat na po tu bang ke separate isi identity sigipi en so teng se na pina po hala ni tu ma di mana bang